izinkanlah dia meminta izin menempuh kehidupan baru untuk bersama mengarungi bahtera hidup sesungguhnya, di mana ada rasa suka dan duka yang akan dilewati bersama. Berikanlah restu dia mampu menuju pernikahan yang kekal, yang insya Allah abadi, yang insya Allah hanya dilakukan satu kali dalam kehidupan dia. Mama, Papa, maafkanlah dia yang selama ini selalu membuat susah, membuat kesal, dan hari ini Mama dan Papa lengkapi kebahagiaan dia. Terima kasih Mama, terima kasih Papa. Rasanya setiap tetes keringat Papa dan Mama dalam membesarkan dia takkan mampu dia membalasnya. Dia selalu berdoa agar Mama dan Papa diberi kesehatan, umur panjang, dan kita selalu bersama. Sekali lagi terima kasih Ma, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ronald Bernando, ya Allah, saya nikahkan engkau dengan anak kandungku Widya Marieti dengan maharnya seperempat alat sholat sunnah. Saya terima menikahi anak kandung Bapak Widya Marieti dengan maharnya seperangkat alat sholat tunai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Standing in a crowded room and I can't see your face. Put your arms around me, tell me everything's okay. In my mind I'm running around a cold and empty space. Just put your arms around me, tell me everything's okay. Break my bones, but you won't see me fall. Oh, the rising tide will rise against them all. Oh, darling, hold my hand. Oh, won't you hold my hand? 'Cause I don't wanna walk on my own anymore. Won't you understand? 'Cause I don't wanna walk alone. I'm ready for this. There's no denying. I'm ready for this. You stop me falling. I'm ready for this. I need you holding. I'm ready for this. So darling, hold my hand. Don't wanna that feeling when I'm so please don't make me break, 'cause I don't wanna break, and I don't wanna fall. Sebagai abdi negara dan abdi When masyarakat, you're next to me, engkau akan tell me memberikan not afraid to be. You don't make me wait, yang membaik you dan akan selalu berbakti kepada